all this be ama e be na ade because no ba ko dey wa pe sabe ama yon ni lo ko no no do lo ko no pa do o da na ge stop pa an lo azu do you know say do wa pe ebe ba ya ko dey ale ya yon ni ole ya zega as in si no easy lo pa ma ya be kana mkana eneme mkana go kana mkana tai mkana pia na wuga kana moe nda be ko da Peter amna mabare wenga nale mlukana AGA ere no me ne tere bu be ni egbene mko inebu yani eyama so da bolo dam na ge sunage enu bolo ene eko isakumalo esa no akiama so da dene gba ko sayibe igba na ge nonu esa alo yonebe ko dene de alebuyan we inonu nonu na ata kelo le topa ononu kelo wa si wi ononu kelo lu ne carpenter ononu yanda te me ko ne come me be me anyon ne LP obe e o ne onwi anu aporogbo sin lo LP obe e o ne onwi nage anu anage elegbo sin elo nage POP obe e o ne onwi asuporogbo sin isasunu abu ibe and those in sonyo we me those in sonyo we porogbo sin le ya lu o le ya bi ko esirase e wo so ako be e pia bu na mate be ko le bu ika o be pia bu na mate be ko le bu ite ena ado kono ama sira do ama so ndagbe le bible e ani e ama because ndo believe ko dene ilu kana pio ilu go kana pio ilu eneme but buya danage nu mako enage emunu be e alebu kana ena olori dap ko le ohun ya no matter no asira because by me ko nage ne ko menu ana ba ku le pio obe ya ma e pio ne na be ko so bole lo waka nu babe tebu do ko basu lo be esa wa kure so no matter no lo tebu e ani e ama eso bo ale lo emunu be e no lo re da kuro lo winya some of this be ama akula wo ama wi ta wi yo wa pe all this be ama e be na ade because no ba ko dia wa pe sabe ama yon ni loko no no do loko no pa do o dam na ge stop pa azu do you know say do wa pe ebe ba ya ko ya ale ya yon ni ole ya zega as in si no easy lo pa ma ya be no ba ko dia wi yo do ba yon ni ole ya aye to ba lo spiritual problem abe ko e pore don wa yon ni na ke loki so dene pia be ya ma e na alu be e ya na ale ya mbiko olodo type at the comment section of this video ama be olole kuli omyon no matter what then odo type the meaning in English still at the comment section mdo wi ya bu mama kana mo ebuduwa ebe ko ye ina buduwa do ama efero bada ton yan ni amen want to share with you people when I was growing up as a little boy, my parents used to tell me that there are some that names affect the names you call your children affect, and some of these names in Ogoni language are Wiyo, Wita, all those bad names. So I want to ask you, as an Ogoni person, which name will you not name your children, no matter what? Some people names their children based on condition, based on what they pass through during birth. So you, as an Ogoni person, which name will you not ever give to your child? Type the name in the comment section in Ogoni language and then add the meaning to it in English. Thank you very much.